Kiladon baro hadu shispa sanpo prangut ki kertong ki ban aireng hakane ki election MDC na ki arpo khandai tali ki constituency jong ka KHDC. Handrai na padang ki nepan ki dan tangkat arngut ki Kynthei lani ki longkumi ki bala mi shakmat ban Iakhun yakane ki election ka ban long haka arpo wei tarik mentau benai. Kini ki khat arngut ki kentup ki saungut na ke NPP, mar arngut na ke HSPDP bat VPP, nang ta arngut ki kertong Shimet bat mar iwe na ke BJP bat UDP. Ki kertong na ke NPP ki kentup ka kertong na Sning kong Magdalene S. Maulong, kertong na Nongpo kong Rona Khadc, kertong na mau Kenro Constituency kong Amanda Pagenteng, bat ke kertong na Nongshken Constituency kong Grace Karpuri. Laru ban kedau hang ni baka kong Magdalene Sau kume bat kong Grace Karpuri ki bat ru kum ki executive member haka executive committee haka ne ka samoy jong usnam arhajar khat khandai hado arhajar arpusan. Haba pai pat cheki arngut ki kertong jong ka HSPDP kini ki kentup ka kong badariti lengdo na nongstan bat ka kong Pinda Warjri na mauthat rashan na ka VPP pat ki kentup ka kong Aiban Daplen lengdo kaban aireng na Meliam Constituency bat ka kong Deiti Majau na laj umkra Malki Constituency. Na ka UDP pat dan tang iwe ikertong kata ikong na Pishisha Marwen ibay kun na Umroy Constituency. Umjo na ka BJP ru tang iwe kata ikong dan Nelia Nonglaj na Maulai Constituency. Hagaju ka por dan arngut ki kertong Shimet kini ki kentup ka kong Soni Kharjana kaba aireng na Soyong Constituency bat kong Arina Nyauta ba aireng na Shella Constituency.